So akase right now ngabukela njenge city boy. Umsana wenza into ngiyathusa ngathi. So kuba khona ukuthi bayaphosa every now and then unasoloko uyavika. Kuyafika lo lekhehla leli kuwe ngoba abantu abathatha abaningi amakhehla. Liyafika lekhehla no. Oh, okay. Liyafika lekhehla kuwe. Licasuke bese lithi hama hatha lokhu nalokhu and asozokwazi ukuthi cha bangifuna ukushaya ngiphatha abantu ababehlala emgedeni azange bagijimisa intombi abawazi amabela so isikhathi somathandana for umuntu wesintu ukuthi aphinde ahambe indlela let me say Christianity and ube Christian and become umuntu umlaphi wendabuko. It's one thing. It's one thing. Yeah. Because ngiyakuzwa uquote eBhayibheli. It's one thing. Because anti egcineni bese kuba nalabantu abakholwe kakhulu when they say it hurts me too ukuthi ngazotshela ukuthi umuntu ungayishoni bishonile ahambe aye kumakhosi uBhoboza umkhulu Bhoboza amcharge 15,000 angalapheki ahamba emkhulu uMathebula amcharge 25,000 or 50,000 angalapheki bese ubuya kimi silima ke sihleli ekhaya esisebenza indaba zomsamo bese ungitshela ukuthi ngiyeke ubani ngakhipha 15,000 ngiyebani angisanalutho and then base semina sengikulapha ngilapha into eqiniso ngoba sowuhambile le nyanga zakho zamofe ekugobela bese la kimi awusakhiphi lutho Maye Nkosi yami bathini right feed but that's how it is. Yeah, usho njalo. Yeah, I heard him. Siyakuquka lapho ephek. Yeah, we've been. Well, we've been kuquka. Yeah. Phela mina ngikhuluma isiNgisi ngoba ngilesa ngoma esifundile. Athi ngathosa online. Ayibona ke lento. Kunjani? Since Peck is Ash is not in the building, but he's out here. She's. I think ngilungise kahle futhi athi ngiqale kahle. Why edit it out then? Take one. Nasa Standing is in the building. Ash is in the building. What's up, Ash? How are you? See fresh, man. Sakina is in the building. Opo is in the building. Welcome to Wave Session Podcast. Welcome to 2026 again and again. Sizohlezi sinwelcome because lo nyaka lo unyaka omuhle. Unyaka uqala kanzima kodwa unyaka nje omuhle ucacile ukuthi yonke into izohamba kahle. Today we've got something special for you guys. You know, they are here by popular demand because siphila emhlabeni where there's a lot of things involved. Understand? So, hey, why impose She's kodwa is it because of your presence? Siyafana. Ngizophodla ngaphodla kaningi njengani. Ningamangalo mfethu namhlanje kuningi okuzophodlwa. Unika isnafe nje ubheme nawe. Namhlanje sophodla sithi oyi siphodla siphinde sikhulume ngosi. Sophodla sikhipha okusenhlizweni zethu. Ngizoqala ngapha kumkhulu Morris. Mkhulu Morris sizohamba nje ngolayini uqale nje uzintroduce. Igama lami Oboy, Ash, Umshini, Upeck, Usaki, Mr. S. This is Wave Session Podcast. Siyanamukela, and thank you for coming. Thank you for visiting us. Siyabonga ukuthi nizogijima igagasi nathi. It shows ukuthi into esiyenzayo it is recognized by abantu aba serious. Abantu aba contribute okukhulu emphakathini. So ngicela nje introduce bese kuba ugogo nogogo introduce iqale wena mkhulu. Wait, just a second. If you check, Ngenga attend one of the events, departmental events. So when I usually know when you attend an event, there's a prayer and whatnot. Okay. So Guleyana, there were different in prayer groups, not really prayer groups, but there's a way before we go to the national anthem. Because the national anthem is our prayer. So I wanted to check ukuthi like today sizolana ngingathi ngiyandlula lapha ngabone ngathi
unamalokhunjani nezinto ezi-special. So ngifuna ukucheck ukuthi Unosakile uthi uma ufika la wathi ukunuka impepho. Ufike waqalaza. Uqala nje uyishilo uthi ukunuka impepho. because I know ukuthi sizoba with the underground gang. Oh yeah. It's a game. Oh manje sishise lempepha Manje kuthiwa- bese nabanye bayabhodla bese kwenziwane sisathwasisa khona. Usakile siyaqala siyenze leyo yeyi. Okay. Leyo siyijampe leyo. Leyo siyijampe because like you understand the setup like ayivumi. Yeah. Yeah, setup ayivumi. So ijampa leyo okay. But you guys were prepared ukuthi nenze le. No, we were not. No. We were Oh. not. Sibuya kwenye indawo, that's why kunalezi zinto leziya. Yes, Oh. uqala emkhulu noma introduction sokwazi singene etabeni. Yeah. Igama ngibize ngalo. Ngalithi abazali bami and you were not there mfethu angifundanga nawe. And now ngibiza ngigama lesikolo, you understand? But then ngiyaqolela Prayami sikhule sonke emkhondo yabo. Yes. But then ke mina umntulu agogo mina unyanga yezizwe uhlala bemsola. Ngihlala la eMseja, Richards Bay, khona la mkhondo, yes. Yeah. Yeah, ngisebenza ngabantu ezomlapho wendabuko, ngimthandazi, ngisangoma. And then again kamlungu ngisebenza ngendaba ze-GBV, indaba zama-protection order, indaba zehlukumezeka kwabantu emakhaya, udlamelo lwasemakhaya basically. Yes. Yes. Civil staff. Yes, so yeah, izinto vele engibhizi ngazo lezo. Yeah, ngawuthi that's me. Yeah. Gogo. Thokozani igama lokuzalwa angithandi ukulisebenzisa kodwa kwabantu bayalazi. Ngezathu sokuthi uma uhamba kule ndlela unikezwe igama lakhona. So ngokwalokhu engiyiko igama lami ngomkhulu uBhokoza Amanzi intombi yangenwa amakhehla ngobesela insizwa. Ngwakamotha ngitholakala khona lapha enkomeni. Ngumelapho wendabuko ngiyisangoma ngibuye ngisebenze futhi ngesithunywa. Ngiphinde futhi ke ngiyatoha nakamlungu ngomuntu oku retail and hospitality. Thokozani. Thokozani, okhulumayo uMakhosi Uzwane, owaziwa ukuthi umzukulu amakhehla, uhlala eThokozane, ngumelaphi wendabuko, sebenza ngakho konke nje ukuhlanganisa umelaphi wendabuko, kodwa kuba nokuhluka-ke ukuthi wena uyinyanga, wena uyisangoma kuyahluka-ke kanjalo, kodwa nje ngumelaphi wendabuko. Makhosi. Makhosi. Hey, ama-rapper. Kanjani manje? Yawazi ama-rapper. Manje sofuna sichaza umlando. Sewena intro. Yes, Yes, no, yes, not in a disrespectful way, but yawazi ama-rapper ma-introducer Karafi Opo, the illest mic to ever do Short. it. Yeah. It's that. You use the shorts. I was at the shorts. You need to shorts, need to talk. You must understand that even being a rapper is a spiritual thing. Musicians are spiritual. Everything that you do Poets you do are for people spiritual. is a spiritual calling. Understand? An MC that makes people dance when they have problems. That's It's a spiritual. spiritual calling. Understand? I heal ngendlela ethize, a podcaster, you know, that conveys a message to the public and make sure people are informed. It is a spiritual calling because abakubiza abakudala uthi lalela wena umsebenzi wakho ukuthi uphusha ulwazi. Na bazoshisana kanje. So thokoza kanjani sishilo shilo umkhulu. So sanamukela kwe sessions. Sanamukela. Mr. Njani lapho odawa kahle. No, phela angikwazi ukukhuluma over you. Are you still talking? Yeah, so my Ijwayele ukukhuluma over me. This is no. not normal. Uthukile Mr. is like I hope. Yazi ukuthi why ithethusa sakhile i1. Oh, sakhile uthuswa ile nto le evamise ukusenza esehlakalelayo because you which know, is what exactly? kulomhlaba enikuwo kule ndlela enihambayo. Sidibana nani kakhulu ngithi. Siphila nani futhi. Masifike endaweni zokucima ukoma
uthole umntabhodla akutshela ukuthi awuze ngapha sixoxe Yeah. free consultation Which is wrong. which you are not even ready to receive Vele those kuphela news and so on. At the same time bakutshela ukuthi wena uyiwele like mina grew up mina ngiyi-first born ngiyi-last born ekhaya Yeah. umuntu aqale atshele izinto ezizokuthusa yabo so I'm assuming sakhe uthusele ukuthi kuyothiwa hey wena No. Yazi. What? That one. Anytime, any day. Yeah, ngibona le Anytime, any day. lekhetha lahamba lingamthola nkosikazi Yeah. manje hleli umzukulu lisicela umzukulu athathe Woza mkhulu unkosikazi ngizokuthathela kukhuleka. Yadlalo leta. Kodwa mase bakhuphile abadala. Bekubani into. Ukwana into enginikezwe abantu abadala. And yazi leso sinikezwe abantu abadala. Sihamba kanje ngolayini. asidinga ukuthi silungise asilungiswa Yeah, awulikho ibhundu lesathandwa lapho. Manje niyakhona nini usilungisa? umuzi uyakhiwa khehla kusukela kudala emandulo umuzi uyakhiwa yingako wawubona bomkhulu behamba bayosebenzela ekudeni kodwa uthola ukuthi ugogo akanayo lento esesinayo manje ukuthi makuthiwa use-Cape Town sengiyanamathela ngapha sengiyadla kuze kusala ingane yabona ingane la ekhaya makuthiwa nginenkinga yengane abantu abadala babehlala phansi kuthiwa hayi umzokhona ngoba akasebenzi ubhekifu usematohweni akakacobhoze lapha kumakoti kuzotholakala ingane kube imfihlo nje yala ekhaya akusiyijazi yingane yala ekhaya umakoti akaphuma yodla ngaphandle udla khona la ekhaya uyabona so wakheke lo muzi in modern language chaza ukuthi let's say because anti nina ngilendleni kuyo I'm just gonna be the errand boy. Okay. So if my brother's married and then now he's busy working in the US and his wife He's shooting blanks. is around and he's not. No blanks now far. In most cases it wasn't blanks, it was absence. No, it was blanks. to work Yeah, due to umsebenzi akekho and then usho lobolile ushadile umuzi wakhe uyama ngenxa ukuthi yena i-career vele yambiza indlela umsebenzi wakhe umcela ekudeni so akusukunyonyo mase ngithi ngiyangena kumakoti Masukhetha. kahle awusidecide lo ngena nkulu into discusswa abantu abala ekhaya that's where I lost the ukuze mayebuya angakudubula angakwazi kwakuba imfihlo yomndeni kuze ikhaya awudecide wena ngoba ukudecide kwakho wena kusho ukuthi ukhohlakele Uzokhetha. Manje akwenzeki yena ukhethe noma udecide. inhliziyo ihlala kushisa khona Ew, Nkosi. Okay, but man's introducer umkhulu ngithi. mhlangene umkhulu ugogo konke ngila yimi Okay, so umkhulu ugogo umkhulu uThoma Khosi ngifuna le difference yalezi zinto ukuthi kuhlukana kanjani. Also nis introduce ezizangoma ikhona izangoma umkhulu ngapha ukhulume nange-isithunywa vele nange-ithunywa kube khona nenyanga niyathakatha. Yes. ubani othi inyanga iyathakatha No, ubelwa ngiyabuza. inyanga iyathakatha hayi mina ngiyangathi mina Yes. kuyahlukana khehla No, ngisho nini ukuthi niyathakatha. iphiwo azifani kukhona abaphiwe okuklina impilo yabo yonke bawusebenza ngokuklina kube khona ukuthi-ke ngokuguquka kwezimo noma ngabantu abakungenile angithi awungenwa umuntu oyedwa uthola ukuthi uqala uclean mhlambe sekuyaya ubone mhlambe kuloku ungena abantu abangena nesichitho isichitho wena ukwazi ukusigaya kodwa mase efikile uMr S enaso ngiyakhona ukusilapha kukhomba ukuthi la kuwe kunalabantu abakwazi ukuyenza lento abakwazi ukuyifaka ngoba bayakhona ukuyikhipha uyakubona sekuya ngawe ke mawuloku uphile esimeni sempilo ukuthi ugcina uku-embrace kokubili noma ubambo kodwa nalabantu abaphila kuwe bavuma ini kuwe Kodwa futhi kukhona ukuthi unedalwa nje eziklini ezingafuni vele imithi emdaka engcolile.
bese kuba khona lokuthi bayakuphosa every now and then unasoloko uyavika kuyafika le khehla leli kuwe ngoba abantu abathatha abaningi amakhehle liyafika ikhehle Akusikho gogo? no Oh, okay. liyafika le khehla kuwe licasuke bese lithi hama hatha lokhu Ukuba and khombe. asozokwazi ukuthi cha bangifuna ukushaya ngithatha lokhu kodwa leyo mithi le angeke zihlale la ekhaya Oh. cause la ekhaya khona abantu abaclean abangeke bazoklasha kuzohamba baklashe every now and then kube ngathi uthakathiwe wena uvaliwe kanti awukavala so ungenisele imithi wena la ekhaya engafanele futhi le mithi uyikhiphe o uhambe yokwenza indumba kwenye indawo uthi cha ninake abantu abadala bomkhulu banibanyana wabayavela ngithi babe asho ukuthi cha manyathakatha mzukulu kuso imithi engizokunika yona iso bese yahamba lo mkhulu loyo uyomakhela indumba yakhe le kude yiwo bese ngibona la kuma TikTok kube khona umuntu onendumba ehlathini usuka ayikhiphe leyo ndumba leyo kakhe ngoba nale mithi iyalimaza omunye mlimaza isibeletho omunye ophe ekhaya angaqedi kanti ulimaza le mithi yakho lapha endumbeni angithi asikho strong sonke ekhaya nguwe wena nyanga ngoba strong kufanele le mithi yakho uyenzele le mabe sofuna ukugaya sebakugadla hambe le ndumbeni yakho lele kudeni uba ugayeke ubuye futhi mangabe sobuye kufanele ugeze before ungena la ekhaya kulaba abaclean labo gogo abaclean abangafuni imithi. Sounds like a lot of admin. Eh? Yeah. Kakhulu khehla indlela yakho I'm sure ukuthi kakhulu khehla No, yabona like, la mnyangeni it's the same as like me and you, we met graveyard. You remember? Yes. Like coming back from there, funa ngeze before ngekhaya. Yiwo siyambuza ukuthi manje imbuzo zithathaphi yokugeza phela wena umuntu ongumelaphi akancwabi. Oh yeah, what were you doing very much? Nam that's what I know ukuthi Kwamele mangabe aye emathuneni uyoncwaba isangoma ba ekhaya sangoma bayazi ukuthi kwamele athenge imbuzi. Mangabe ngiye emncwabeni wakhayini mina ngomngani wakho. Ngeke ekhayini baze bangithengele imbuzi. Kwamele mina ngithumele abantu basekhaya ngicela ningcwabise ekhaya sakhini. Wona bawubona abantu basekhaya uyayazi impilo yami ngithi. Kufuneka bese understand ukuthi hayi ukhona umakhosi uzwani. Naba abantu bakhaya kubo bomama wakhe nabomamkhulu bakhe bakhona. Okay. Again, let's go back. Ngifuna the difference between isangoma nenyanga. Umehluko ukuphi lapha? Isangoma siyathwasa. Siyabhula. Inyanga ayithwasi, ayibhuli. Iyahamba yofunda imithi for mhlambe inyanga. Isangoma sifuneka sihlale the whole year empandeni. Sishayile igubhu, inyanga igidi. Oh. Inyanga nje kuzoba kubo. In simple terms, ne? Nangiyinyanga mina. Nawufika kimi, hey, emkhulu ngiphethwe ikhanda. Kunika lento yokuqeda ikhanda. Phela. Angibhuli neze ikhanda kuyaphi. ngibona uzibani. Ngiyinyanga ngiyakunyanga, ngudokotela ngiyakudokotela. Oh. Ubunyanga ukuthi la. It's a herbalist. Yes. Yokuthi ngizofika ngithi okay. kubhlunga Isangoma ke siyabhula. akunika into yamathambo. Kodwa isangoma sizofuna ukwazi ukuthi njengoba uhleli la phambi kwami ulethwe yini uyakubona ungafika wena mhlawumbe uze ngokuthi ulahlekelwe ifoni kodwa bese labantu abakimi nabantu bakini bangibulele okungale okunye okukuhluphayo uyakubona ukuthi le phone izilahleke ingoba ku1 ku2 ku3 into esifuna kuwe sifuna wenze u1 no2 Bengakhulumi kanje direct ufuna ukuzothatha. Angithi you are not spiritually inclined. It's because you're not spiritually inclined akwaxhumaniswa nedlozi lakho. hayi uma ngiyabuza ngisekile bangikhuluma angathi nje empedeni kufike nje umuntu athi yabona le phone njobe ilahlekile ngibani ukhuluma Angathuka baleke. le phone ilahleke ngoba wena uyijazi lele khaya ene okunye angithi asifanani uthola ukuthi nje ngingenwe ikhehla la ngo18 19 uyabona uyamejena mangibona lo muntu angimaza ngikaze ngambona ngisho esithombe nakekho mase kuthi ufika live kungenzeka ngishaye nayi heart attack awunangomkhulu umkhulu asimile lapho manithi uyafika is it something by vision or you feel it when ukuthi there's a presence or you can njengoba usho ukuthi awumazi lokumazi ngo1918 uyambona ukuthi nange o kwenzakalani kuba ukuthi yabo nje manje bahleli la let's say this for example this is your room ufika uhleli la
Yes. Mhlawumbe ufikela eduze kwakho noma uhlala ekudeni bese umuzwa kanjani? Uyahluka ke mkhulu ukuxhumana nabantu bakamoya. Mm. Ukhona umoya ongafika sihleli kanje sithi nje sisaxoxa uMr S uyangixoxela bese mhlambe kugijima leso salikwazi noma lelo khwehla lisheshe liphendule lenkulumo yena mina ngithi ngilalele yena naye uyangibuka ukuthi ngimlalela kodwa manje kimi sekukhuluma lo muntu wesithathu ukuthi hayi njengoba athi akusinjalo kunje uyakubona okunye uyabona nangephupho uyafika ngephupho okunye basebenzisa indalo kodwa lapho you need to be spiritually inclined and connected ukwazi ukubona ukuthi la ekhaya mangibona inyoni nje kusho ukuthi bakhona uma kuzofika amajuba kusho ukuthi bakhona uma zizofika ekseni nale inkathi ziyahluka uyabona nalapho ushweni uthola ukuthi omunye kuya ngezigaba mhlawumbe uzovela avele nje njengomfethu nje obahleli uthola ukuthi uzovela isingenzansi ungamboni ngaphezulu kodwa le voice uyijwayele ukuthi lo ilo wake wafika wathi ungumkhulu uzibani shuthi nguye ngokuhamba kwesikhathi mhlamba agcina ayivezile kodwa futhi ngokuhamba kwesikhathi angazivezi why because we live in a spiritual world where good versus bad so kwesinye isikhathi liba khona lethongo elizifihlayo ngoba livikela wena ukuthi nangomkhulu ugadile ufuna ukwazi ukuthi lo gogo lo ume ngobani ngoba kade ngasa ngimshaya kashayeki uyabona so uma this spiritual being ivela kimi angeke izireveal ukuthi ngiyibone ngiyohleze mhlambe ngibona isandla bese ngibamba ivoice ukuthi umkhulu omdala ugogo omdala ubezokuthi uyabona kuyahlukana Ngifakazele kuloko idlozi livela ngezinto eziningi kwesinye isikhathi uthulele nje sengibekisa ngami ugcwala intuthu la olele khona kube misty nje kube misty and kusebusuku but ukukhansile light but awusaboni ukuthi ukwenzakalani la akhulume lo muntu akhulume if you are not spiritually inclined uzobaleka vele uye ngasemnyango and ubathi ukuvula umnyango awuvuleki lo mnyango ufuna lo muntu ukukhuluma aqedele inkulumo yakhe bese ayahamba bese uyavuleka kwesinye isikhathi uyaqhamuka emaphushweni angithi ayikho azisho ukuthi mina ngumkhulu bani owenzani kuphi and la kuwe ngizoletha inhlanhla noma cha la thothi kwabakithi njoba ngahamba ngo1960 bani angafiki namanje kwabakithi ngicela ukuthi ungikhulule ngokwenza so ungenza so namanje lokho angafiki emndenini wakithi bese wena uyakholwa ukuthi uxoxe naye ukuthi ngakukhulula kanjani ke mkhulu ukuthi ufike kwabakithi because uyakutshela ukuthi ngidethela inhlanhla yani kodwa ngeke ngikhona le nhlanhla ngingakafiki mina kubokhokho omkhulu mina abangizalayo kuhlukile ukukhuluma nedlozi once you are spiritually inclined sikufaka kulento not asikufaki siyaxhumanisa nabakini because uma sikulapha kokuqala ngithi sifuna ukuthi uxhumane nabakini ungaphindwe uzohlola kithi bese baxoxa nawe kuphela bese mhlawumbe uyangitshela ukuthi yazi bafike bathi yabo bese sina siyakuguida kuloko ukuthi cha manje babethi yenza so kulapho nje. So on that point yazi ukuthi you mentioned something enhle beyihlezi question ukuthi emphakathini esiphila ku uthola umuntu sekuthiwa iyayithanda inyama izangoma yabo uthola umuntu oyi-customer nje lezangoma every now and then I hate that umuntu uyaziyaxoxa asebenze udlule afuna lokho ngidila umuntu kwamele umhlole kanye ile point engizakulo ukuthi anti nithi nina niyamsiza umuntu ukuthi ambuleleke not really spiritually inclined but kube nale connection anayo nabantu abadala ambuleleke nje yes isambulo nje niyastilive so kusuke kwenze njani ke mase lona nje sekane addictive personality akholwa nje ngesangoma uthi uyabona ke emsebenzini ngishaywe ngempama ngiyobona umakhosi no khona umuntu ongafuni ukuthi kwenzeke okubi kuyi and then mase umbekisana ngalesandla lesi ukuthi asibone lesi sithi lesi sincane angeke uze kulingane emhlabeni khona uzokhutshwa bawukhutshwa na sofuna inyanga kwamele ukhutshwe vele kusemhlabeni la ungalokho uvisit inyanga uzokwenzani nami uzongibhora nami ngilinda amanye ama patient ukuthi ngilaphe
lapha abantu abaningi bakhululeka abantu entweni ezibafasile. Umuntu Ungalokhu uhlola uyabheda. everyday. Uhlolani everyday because sokuthola and khona umuntu ohlola kimi. Aphinda azohlola kumakhosi uBhoboza, aphinda azohlola kumakhosi uMathebula. And athi mtshela into eyi-1, yini ayifunayo kahle kahle. Mina I once had a case ekanjalo. Umuntu wafika wangifonela ngo6 ekseni wabuza indlela ngamlayela. Wazofika ngo2:30 ekhaya. Emini. So buyaphi manje Khehle wasemini fone ngo6 wasekuseni. Okay. Hayi khona bangilayelena ngibuya ngapha. Ngithi manje uzohlola ini? Hayi Khehla nawe bangilayele ngifuna ukuhlola. Ngiqala ngihlola ngithi hayibo. Ngingowes10 kusile nje. Yini lo icingayo? Imkhulu awumeke njengoba wena uyisihloko sami. Phela mina uyikhazi lami. Sebazi Ngingezeni ku mana ngo no jokes. awubekisi. No. Ngikhuluma ukuthi mina bengibahamba noma school trips bekuwa nguye umuntu ongigadayo. Okay, no qhubeka nombuzo wakho. Like igazi nsinga umotha. Sengiunderstand qhubeka nombuzo. Nginyeza kuwe nje kuzohlola. Mina personally angimthandi umuntu engiclose naye because kwesinye isikhathi angeke uyithathe serious into engizokutshela yona. Why? Because uyazi lokuthi ezinye izinto ngiyazazi ngithi la ekhaya kuyaxoxwa kakhulu kufana nomuntu engiphila naye ngaba umakhelwane ngaba umngani ngivele ngikunike ngithi ngitshela uhlushwa yini and at the same time remember mawungitshela already mina base vele kusuke sengazi ukuthi wena uhlushwa yini nedi sengigcwalisela wena ngoba ngingafuni ukuloko ngimosha isikhathi sami and nina into eniyenzayo anihloniphi lento nisihlonipha ngalenkathi senisenkingeni lapho sofuna ukuprove ukuthi vele lamandla khona yini unike Usho lehlobo. yabona umuntu afuna ukungena endumbeni Ngicabanga ukuthi ngahlonipha uma kuthiwa isihlobo sami. akakhiphanga ngisho inkukhu mawuyothwasa ngisho ukuthenga umthomba akakawukhiphi kodwa uexpect ukuthi mayengena endumbeni yakho alithole usizo aqeda ngathenga ngisho ikhandlela lokukhanyisela nje zona le idalo ayi kulungile thokozayi siyabonga sawubona Ngithi mina ngomsebenzi abangabanyothenga bochitha angithi cha nyolapha umngani wami nyolapha umndeni ngifike ngikhipha imali lapha ya so inkanyiso mama. so wena Khehla mina angikuthandi personally ngikuthandi Shinkanyiso. kodwa mawufika ugula Inkanyiso. ngiyayivula indumba ngikwelaphe kube kuwe ukuthi uyakhanyisa noma uzobe ukhanyise ngoba phela futhi angeke uze ufe ngikhona ebaleni Iniphatha kabi indaba yokukhanyisa. vele uma ungangikhanyiseli kusho ukuthi ubona ngazi ukuthi ukuthwasa kwakungifanele Okay. yabona Kanti kwakumele Akusiyifo ingane ngisebenze manje. akusiyisifo kukhulu Mana gogo man ngicela umbuza umkhulu ne. Nawucabanga nje Rafi noma ngibana ngakuphendulele noma umkhulu noma umkhulu. Nawucabanga ukuthwasa mali nje. It cost how much? Nawucabanga 100,000. mkhulu. Why do? Ngiyazi kona ukuthi kuyadura. Nawucabanga ake siphendule singabuzi So mina impendulo yami nombuzo ukuthi why is it expensive? Because I know it's expensive. Why ungathi why is it 70,000 at least kisakhile? Why is it 7,000? okay All right. Whatever you are saying ne. Le mali leyo fana iphinde ibuye. You understand? And ukubuya kwayo ukusebenza kwami. Ne? Uma bengulapha wena ubhadala solo ngena le mali le engithwase ngayo. engishile You understand? Akusiyo ukuthi nangithwaza lapha ngithwase mahhala. So whatever amount engithwase ngayo wena nawuza igcwalisela kule mali le engithwase ngayo mina. Yabona? Angeke disclose ukuthi mina ngithwase ngamalini. Yabona? But then at the end of the day wena ukuzwa kwakho kimi ulethwe idlozi ukuthi uzoletha le mali le mina ngithwase ngayo. enokunye abantu abangaku-understand ukuthwasa was not a choice mhlambe abanye babekufisa yabo mina njengami Bakhona abakufisa abaningi. angizange ngakufisa Abaningi Azange ngikwaze futhi at an early age mina kube bekuya ngendlozi ngabe ngithwase ngifunde ndawonye but ngokuthi ngaba nomzali o-embraceayo because naye ukhule ekhaya kubo besingekho isangoma ezwa kuthiwa zazi khona but ngokuthi omkhulu bakhe bebayilandela indalo
bahlaba benza imisebenzi kanjani so kuthe mina mayiqala lento ingibamba ubekwazi ukuthi athenga isilwane ngiphahlelwe ngifaka isiphandla kuphaphatho kuthiwe umntwana usemncane ngiyekeleni afunde njengabo bonke ngizoba amadlozi anjani angafundile umhlaba manje so uyafunda usafana nakudala ngiqeda ku matric ngiyenzelwa lelo siko lelo mhlambe after 3 years 4 years liyaphakama phinde libuyiswe phansi kodwa lithe maselifika ngabona ukuthi amahlathi aphelile uyabona lento Okay, sorry kancane just la kulelo kunjalo. Laba I've seen a lot khona umntwana ngazi noma seqhubeka mosesithi. uyafaka amabhayi Yes. yeah So umkhulu ukhuluma ngokuthi liyathotshiswa and yonke lento okucela ukuthi mlindeni aqede. I'll answer you today In that case khona yini enenkani elingezwa ukuthi no lo mntwana afuna afunde or yazi kanjani mkhulu ne ngizokwenza example ngami mina ekhaya siyi9 mina I'm a second last boy and a second last born you understand siyi9 kanjalo yimi owenzelwa kakhulu imisebenzi ekhaya and le misebenzi eyenziwa ngeke understand because mina ngikhule ekhabo mama umZulu le misebenzi yenziwa ekhaya khabo baba yenziwa ngesishangana you understand into ngiyithola manje sengimdala abazali sebashonile abasekho ukuthi le misebenzi beyenziwa bekuncengwa ledlozi ukuthi lihlehle lingidedele ngicede isikolo ngikwazi ukuthi ngikhule nase ngiyimele noma nase ngiright bese ke liyanginika lo msebenzi you understand kodwa lekhathi ngimncane ekhaya bebawenza umsebenzi balihlehlisa ledlozi balincenga ukuthi alihlehle linganginiki lo msebenzi okwamanje yebo umsebenzi awaliwa kodwa lo msebenzi uyavunywa mara hayi manje ene ukukhumbule emkhulu ukuthi sikhuluma ngabantu abasezweni likamoya so there is no way ukuthi bangezwa I difference iba la sekutheni isikhathi abaphile kuso asifani nesamanje yes mina nje ngisanda kubuya bayabona ngike ngabula ngamathanga nesikhukukazi sempangela agulela umama lethu umntwana wathi anginako gogo kodwa nawo amathanga awu2 nanaye inkukhu ngicela ungisizele lo mntwana sengidliwe angisenalutho ngamlapha because understanding ukuthi mina lamidlozi malifika lasho ukuthi angizanga nomcebo kodwa ngizokuphilisa wena umsebenzi wakho ukuphilisa so ngithe mangenza njalo ngabuyela ngaphahla ngathi ngeke yabona nina ngafunda mina nanganginika lo msebenzi engufundele ngaba no option 2 okay option 2 ngiyawusebenza nangikhipha senguwo lo option 2 manje nithi mina ngizohlala ekhaya ngisebenzela amathanga nezinkukhu mosinami ngiyalima izinkukhu nginaze hokweni babuya bathi thina sithe lo muze sikunike wona khala abantu awuzukuswela sikhona nale bank balance oyikhalelayo bowusebenza wakwaba nayo yini ngoba bowuphila namanje uzoqhubeka uphila and mkhulu ngifuna ukutshela ukuthi mina ngiyachubeka ngiphila umntana nami angakhomba isinika asifunayo ngingenawo ngisho 10 rand ohlaza but manje ngangena endumbeni bogogo bomkhulu umntwana udinga u1 2 3 niyangazi ke nanginika lokho akunasigubhu la ekhaya sokudonsa abantu akho mpephe engishisayo noma isiphephetho ukuthi abangene cha abantu balethwa yini bazongena mkhulu sinele isnika mangabe impuphu bese ithekanini ubone kusala nemali empuphu bangabantu so if umntwana ungenwa idlozi uyakwazi ukuhlala phansi ulincenge bogogo asali siyawuvuma umsebenzi womntwana kodwa isikhathi esikuso sithi umntwana akafunde njengabo bonke azokwazi ukumelana nesimo sempilo kungena iNigeria kungena iGhana ufuna ubhule ngesingisi yeah uyabona
ngeke ukhulume Uyabona isiNigeria. sorry ngokungena emnyakeni. Yabo kunombuzo ukuthi ingane yaseqhubekane umthetho nje sine constitution as abelaphi bendabuko. Yokuthi ingane engaphansi kwa 18 years ayithwasisi. Ingane yigrume ukuze icabangele nayo ukuthi ifuna ukwenzani nayo ikhona ukuyidecide ukuthi cha ngizothwasa ngalesikhathi lesi cha ngithanda ukwamukela manje o ngicela ukuthi ngicele kubantu abadala ngifuna ukufundela mina ngibe yini mhlawumbe emva kwesikhathi lesi ngizobe sengiyakhona ukuthwasa asibanikeni abantwana abancane ithuba lokuyiphilela once wathwasa ayikho indlela ukuthi ubuyele esikolweni once wathwasa uzoyitshela inyanga wena ngibani umuntu omdala ozohamba wahlola enganeni umbuzo wami usekutheni ngoba ngithi abezwe ababoni ukuthi lena ingane le kufuneka ifunde bazoze bacelwe nje mina ngicabanga ukuthi ngane uzalwa nayo le yeah but ngisasemncane can't you wait until ngifike to that matured age ukuthi no sengizedi inkinga kusuka ukhokho omkhulu wayenedlozi bangalamukela isuke iye kugogo wangalamukela usuke kuye kumama wangalamukela ucabanga ukuthi le generation yonke ledlozi lizubumnani balole ningaphili la ekhaya mase selifika la kumina seliyalwa ke manje seliyangiqoqoza ngiphathisa ngenyawo ngiphatha ikhanda esikoleni ngiyaquleka ngenza yonke lento sefuneka mina bancenge bashe ekhaya ukuthi cha sicela ukuthi nibe kancane siyabona ukuthi nikhona akaqede isikolo uzobe sayaqhubeka nobizo lweni ngalaba yeka bonke le la okunye mkhulu idlozi lisebenza ngespirit nangenhliziyo njengoba ulizwa iBhayibheli lithi umbuso wezulu ungowabantwana same as the spiritual world babuka inhliziyo yakho ukuthi uma sikunika lesipho uzokhona ukumelana nobunzima uzokhona ukuba ilento esifuna ube yiyo uzokhona ukuthwala because mawunika lento it's not just about mina nefamily yami yakamotha but ngiba umama wesizwe I have to carry everyone with me yabona no ngiyayizwa angiphinde ngingayizwa ukuthi but umkhulu uphendulile ukuthi nithi idlozi isithutha indeed mangabe uhluleka ukubona ukuthi ingane le like you mina angeke lingene vele so umdala so ucorrupt likufuna ngalenkathi usese pure because remember even nami ngiso I'm not allowed ukuthi ngihambe ngilala that's it dentures kuzendo manina sibe podcast eyodwa iyangcolisa spiritual uma ngizohambe ngilala that's why uthola ngazi ukuthi esikhathini esiningi especially thina esingenwe emakhehla sibantu besifazane kunzima ukuba ku relationship because uthi usuka lapho uzizwe na ukuthi yabona namuhla usakhile uzothi kungithi ukhuluma nobani ubani wena hawu manje ekuyisusa isandla susa lelo langa akafuni ngithintwe he wants me clean he wants me pure uyabona so kuya ngokuthi ledlozi lakho lali clean kangakanani uyabo for instance ngizokhuluma ngami nga generalize mina ngenwa abantu kakhulu ababehlala ibutho abantu ababehlala emgedeni azange bagijimisa intombi abawazi amabela so isikhathi somathandana sincane kakhulu malazibele manina akaqedi point yakhe stop interrupting sincane mkhulu sincane so kuba nokuthi that's why usibona singaphili impilo efanayo ngaliphuza ngaliphalaza before then bebangibiza uB Queen B Slay Queen kwaphela uyabona manje there are no nails no nightclubs no ulawulwa ilento yangena lento ephila kuwe uyabona mina ngongena emlweni gogo idlozi nje alifuni into engcolile noma ngabe elakuphi once waligeza idlozi yavuka lento la kuwe manje ukuthi sengiyayiphila manje indaba yedlozi ayifuni ukuthi uhambe ama-tavern ayifuni uhambe ulala ayifuni uhambe bomakhelwane uhlala kini laba kubeke khona lokuthi sasibona izangoma manje seziyaphuza seziyagroova ziyadunusa la cha umoya nje emini esingayazi kwamele sobafake emphophomeni sibavuke ekseni ugeze before Mr esazongena ekhaya ufuna ukuthola uclean akusizo
Ama-influencer. Okunye yes. You said- Ukuthi noma ungaba nendoda angeke uzulale nayo ngesikhathi ofuna ngaso. Manje mina Ngathi yamkhathaza. Yamkhathaza. so you guys are saying no nails, no what. Manje lawe swabona No, elokhunjani. let me specify. Angifuni ukuhambe ngishaya izangoma. Ngithi abantu abasingenile abafani. Yes. Shuthi mina ngangena vele ile ithutha ezayisiphila isidala. And funny, I'm so comfortable. Yeah, Very ungayifaka comfortable. izinzipho ungumakhosi. Yes. Ungayifaka iweave ungumakhosi. Uyayifaka i-makeup Into ngalabantu bakho. echelile lokuthi bese wenza izinto ezingcolile. Yingakho sithi angeke uliphuze uliphalaze ungisakhile ubuye futhi ungisakhile akwazi ngiyani. Angeke. It can't be ngeke. Indlovu Phela lento sithi ngikubekisele. kukhulu imvumo ukufa usakhile usuke efa Yima ngokubekisele la. uzophila. Wonke umuntu nomoya. ngichazisa wonke umuntu unalidlozi elifebayo. Sorry. Wonke umuntu bangabe uqala lento And then yobuspirituality. umkhulu takes a sip. And then mama uqala lento Kuba nedlozi elifebayo. liyagezwa onke amadlozi ahlungwe ngendlela ahlungwe yes. ligezwe ledlozi elifebayo ukuthi Sesingena kwesinye isigaba manje. Yes. uhambo lwakho ungazihlazi ungahlazi abantu abakumbethe lakini Manje Ene manje akagezeke emkhulu ubona ngani? Makhosi. Ubona ngale nkathi lo mntwana makumele aphume ephehlweni sekumele ahlawule ngoba ufike wenzani wayiqhekeza. uyazi okusho ukuthi azange lagezeka. ngaka komunye umgidi mina yabona ngithi sithenga inkukhu sithenga imbuzi inkukhu zagibelana phaka emsamo Oh. shuthi yena lo Phela zenza lokhu kade bokwenza. alala le ephehlweni. Mina yazi ukuthi ngiyayizwa kwamampela ngiyayithanda futhi indlela eni-advocate ngayo for spirituality nendlela enihamba kuyo. Mina ngikhulele eThokozane ngaphinde ngaba khona emakateni akhuliswa inyanga. So akukase right now ngiyabukela njenge-city boy. Umsana wenza into engenza ngiyangithusa ngoba ngathi Uzophuma ibhubesi. Phela abangwenzi kuyazenzakala. Amen sabonga khehla. Oh, okay. Nakhona at the same time ngi-educate abantu ukuthi don't feel like khona abayenza wrong when they are doing that. Yeah, and Yes, ungazibasibona yes. bese bathini. No, Yeah. there's nothing about Eish, I hate that. There's nothing about it. Yabona we are learning here and vele namhlanje sizofunda iningi lethu. Sorry, Uzothothi mhlawumbe komuntu ondlulayo ongena babingelelana bayaconnecta mina ngingenelana lento enziwayo. Mina I'm just a person nje. Manginani ngumuntu nje. so baconnecta Baconnecta nabanye abantu bona Mawubhodlela nawe usakhile yani mawubhodlela Yes. usukhuluma Okunye ungathi sawubona ngithi ngifuna ukukubingelela ukuvuma ngibhodla noma ngithi ngifuna ukuphendula ngizamula ukuzamula kwesangoma kude lokubona uba sesozamla ikhona le connection eyenzakalayo uyabona ngiyambona kanti ikhona le connection abayipick uphayo kuwe uyabona kwesikazi ososithele bese basale bangihlebela ukuthi hayi lapha u1 usuka mina ngingangenela nje nalokuthi Okunye okunye futhi kwesinye isikhathi khehla it's not about ukuthi sekufuna ngikudonsele eceleni ngitshele no but because mina ngibiziwe emhlabeni ukuzothwala umuntu it's my duty ukuthi lento sebangitshele yona ngawe uma ngena ezithunyweni ngikhuleka afuna ngikubeke uthi loya bhuti loya wekepisi skiphe simhlophe hawu nkosi yami dlozelihle umthwale 1 2 3 ayakhuluma inombolo dosele sayidini yakhuluma inombolo Udonsele esayidini ufike umbike lapha emsamo uyabona uthola ukuthi vele unenkinga ayibone nayo le nkinga iqhaqheka kodwa angazi ukuthi kanjani uyabona that's how spirituality works sometimes it's not ukuthi you have to consult kimi uyabo ukufika ungibingelele mangabe le moya iya connect bangitshela ukuthi lo muntu unenkinga nje akumphahlele u3 days noma mkhulekele u7 days umzilele noma u3 days uyabona uthi masumbona umuntu uthi hawu unjani athi ngiyaphila uright
bese mhlambe kuye kabe ukuthi wayambuza ukuthi like uthi hayi ngaye ngakubona ungekho hayi kwandlula so yabona ukuthi okay it was not per se ukuthi fune ezendumbeni akhokhe but spiritually kwakumele ngimthwale kuzinto zakhe zibe right. My question based over what's the one thing you hate about your gift? Uyiphendulile ukuthi ilo ukuthi mawubhodla bese kuthiwa bathini wathi nje I honestly say that vele nami ngiyabuza ngine interest kumbuzo wami kulo bangibona phambi isandla nga yeah yes akoda besisa uphendulile because like ngifuna ukubuza ekutheni bangabe nje ukuthi uyamthwala umuntu bese uzombona emgaqweni and then so bese akhayisa kanjani mara usho ukuthi kuyadinga ukuthi sometimes bese ngidinga ukuthi akhokhe so uyakubona ngekhehla lapho kukhona ukuthi unikezwe umuntu ukuthi umthwale akusinguwe ozongikhokhela but somehow spiritually ngokuthwala wena nami khona la ngizobenefita khona kufana nabo mama bomthandazo uma bebambula esini abayikhulekeli bona kuphela but bathwala isizwe yazi funny enough bangabe lento ayikhulumayo makhosi mina bake bandlula lapha ekhaya asho umuntu athi cha gogo bathe ngishiyana libhodlela akazi ukuthi bathashiyeleni bathe ngishiyana libhodlela athenga i-dress bathi cha gogo bathe ngishiyana i-dress kwaphela uqinisile mina ngake ngasebenza umuntu kuthiwa nje bathe ngishiye kwaphela wangikhokhela in full wahamba unyaka wonke ngingamazi kodwa wakuwafona last year khehla ukhona ekhaya ngathi yebo ngikhona wathi awungila drobheni ngicabanga ukuzokuhlola in my mind I'm thinking uzoconsulta for ini mina ngithanda ukusebenza umuntu oyedwa asisebenze undlule angifundi lento okungathi sengidla imali yakho manje so installment la ekhaya no sebenza ukukhanye undlule kungena omusha uyabona kungena omusha lento ingendlela yokuthi like kuyenzeka ukuthi mina like ngathi wasangaqeda but then at the same time abantu abafikayo kimi abantu abanganamali yabo then yeah mostly like if umuntu anginamali enkulu ngiyagula ngineyintwala ngicela ungisize yabo then okay ngimsiza umuntu sharp akanamali but ngithi ngiyahambela edrobheni khamba umuntu athi mkhulu kunjani bambana 200 10 cold drink yabona imkhulu baba na 500 uzothenga cold drink yes amadlozi ethu awasebenzi ledlozi yilo eliletha le mali ngendlela nawe ngeke understand ngakhona uzoyibona ngesinye isikhathi ukuthi hayibo lo muntu engamsiza mahala ledlozi manje selayiletha le mali yabona ngoba like uyafika ngiyakusiza then uyahamba yabona ene ukuhamba kwakho like ngiyabonga mkhulu awushiye even 2 rand yabo mara ngithi ngiyahamba edrobheni fika umuntu athi ndoda uphuzani hayi man asingendela yabo vela kuswayipele nje lokuthandayo or avela kunika imali yabona ene akusimali nawe boyigadile boyibudgetele ukuthi ngifuna ini yabona fike nje umuntu athi bambona 500 iphile so ngiyabona nje this is very effective Umaye Nkosi yami bathini yazi bayaqeda kusho ukuthi ayithatha ubese uyabhodla ngicishe ngathi ukuthi bathini qeda kusho lokuthi hayi what's going on like okay ngaphandle konke nje sesikubuzile thina engifisa ukwazi nje enfisa kwazi umphakathi especially owasemkhondo nje ngendlela enihambayo yini ebalekile enfisa ukubayazi futhi bayigwema ukuyenza uma kuthiwa badila nangani futhi noma banibona ukuthi baphilisana nani yini nje kuthiwa umphathi osemkhondo besifisa ukuthi nikwazi lokhu ngathi futhi sifisa ukuthi nikuhloniphe nendlela ethize yokuphila engasizakala ngayo ngathi inayo okay ngicela ukuqala ukuphendula mhlawumbe khona ufuna ukusho umkhulu siqale mina ngicela ukuqala mina okay yeah mina into engisho yona mkhulu ne ngicela ubekisa ngayo ngoba seduze kwami yabani awuvumela phezulu ingaye vele
Ubekusangamuba ngami. Ngibekisa ngawe ngoba useduze kwami. Noma ngifuna nje isipho sami. Vele ngiyasengivele ngithini? Ngizokhuluma nama wakho wena ukuthi washa nini. Yeah. Okay. Mara uya understand ukuthi uma ngabe uphuma uya kumlapho wendabuko uyohlola noma uphuma uya kulabantu bamanga uyobuka into zakho ne number 1 alikho ikhaya enganamsamo. Okay. You understand? Cala emsamo wasekhaya wakabani? Andla ngamandla ngizala kaMathi. Cala emsamo wakhayini. Yes. Ndla ngamandla. Ngiyaphuma manje ngiya kumathebuli. Ngiyofuna isimo sempilo yami. Ngicela nayo nimkhanyisele umathebuli. You understand? Yazi ubalekelani? Izangoma noma inyanga or abalaphi bendabuko abaningi balambile wena mkhulu. Okay. Nawungena nje egate babona imali. You understand? So wena lento ibike kuqala kowakho umsamo. Uthi nawuza kimi lento labantu bakho ba connecta nami. Yazwisisa? And then ngoba ngayizolo. Idlozi ne? Esikhuluma ngedlozi, sikhuluma ngomuntu onomona. Njengoba laba bakholwa kuNkulunkulu bathi uNkulunkulu onomona. Yesafuna ukukholela kwezinto. Yazwisisa? Yes. Mina ngithi kuwe idlozi la khona noma abantu abadala laba bangasekho abasingenile noma Bafisa heavy sex njengamanje umuntu Hayi uyaphhi la. bakhuluma lakutala bengekho i-threesome khuluma ngomona. Hayibo. Idlozi likuphethe mhlawumbe likazi layithola i-threesome like what the fuck. Uyakheza kodwa boqeda wenza i-threesome. Akazi No, kanjani. khetha yazi. Ngase ngaba nayo i-threesome. Ngibuza lento yayomona. Okay, lalela. Nikithuba chaza. Nikithuba chaza. Ngafa ngihamba ngehash some ngeFerrari what the fuck. Yabona, ngizwe khetha lami. Into engishoyo mina ukuthi amadlozi noma labantu abadala laba khona nawe nawufa ne where your spirit is going ne Yes. is closer to God. Of course. Yabona, is closer to uNkulunkulu ngoba lapha ku Genesis namkhulu asesingene lapho. Lapha ku Genesis uma ngabe athi uNkulunkulu asenzeni umuntu ngomfanekiso wethu asifuze. Yazwisisa? Okay. Njengoba uthi nokandla ngamandla. Why kungekho abantu bakandla ngamandla abafana nabantu bakamathebuli? Okuthi ukuthini uNkulunkulu was talking to the ancestors of that clan or that surname. Yeah. You understand? Ukuthi ke uma ngabe wena uzala umntwana kuyisimo sokuthi uNkulunkulu had an agreement with the ancestors ukuthi lo mntwana akabe khona. Uyabona? So ke uma ngabe ke lento yenzeka wena mkhulu yenzeka ngendlela yokuthi la le idalwa lazi khona ziseduze noNkulunkulu. Yabona? Wena njengoba uphila la emhlabeni like uyasazi isithombe esabekwa ukuthi uJesu so and awusisho No, I don't think so ngikholelwa kuso leso. exactly. Yabona? But unokuphupha umuntu othizeni ukuthi is a relative and ukhole ukuthi ubani loya. Yes. Yabona? Kodwa on the same breath uyakholelwa kuJesu lo ngakazi umphupho. Ukhuluma usho mina. Yazi ukuthi wayesho njalo Morris. At the same time, So lo ngibiza igama lesikole angifundanga nawe. okay, gogo mkhulu ngokuthi ekuhlangene. Mina futhi ekwazini kwami futhi njengoba nje asibile masinyana njengoba sobeke ngalendlela obeke ngayo. Ngikwazi uye very committed member of the church of the Christians. Yes. The first time nje I met you in this like lo mhlaba lo. We were very committed. We were so Methodist church and became guilt and all this. Yeah, bengifuna ukuba mfundisi. And And it didn't work. no. Makambe skati at the same time I would say I'm praying in impilo yakho. I realize now there's a journey oyihambayo but now because ngihlalela istory sakho ukuthi ukhule umuntu bewasokashweleza ekhaya
basholeza ngeshangana. Yabona ubona bengazi ebhodi. Manje kwenze njani manje? Wasama pekanga wahlathuluza perfect. Yeah. Oh, you're young. So is it possible kodwa ngiyakubona sengiyabuza nje for educational intersect. What is it possible for umuntu wesintu ukuthi aphinde ahambe indlela, let me say Christianity, and ube Christian and become umuntu umlaphi wendabuko? It's one thing. It's one thing. Yeah. Because ngiyakuzwa ukhotha eBhayibheli. It's one thing. Because anti egcineni bese kuba nalabantu abakholwe kakhulu when they say it hurts me too. Ukuthi ngazotshela ukuthi umuntu ungayishonile ushonile, there's no afterlife. I'm like, are you serious? Mawulele uthi kwenzakalani? Like that's the first point of spirituality. Okimo okangitshela wathi, because you know when you mawukhuliswa inyanga uyayibuza ukuthi ukhuliswa inyanga. umkhulu wami Oh, okay, carry on. inyanga. Yeah. And masothola kamotha ngazamdala wazi nayo lokho namanje. I say it on almost every episode. You don't know it. Mfethu unazamdala. Everybody, no, uyakhohlwa ushaya usimende lapha emgaqweni. Ushaya emlimazi. No, you understand. Dala ngimtshela uyazi na. Okay. Kanza ngamandla vele umkhulu. Meaning imize emile ngomkhulu wami. Baningi abaphilayo abangabe Mdlangamandla. Yes, Mdlangamandla. Mdlangamandla. Yeah. Yes, baningi aba Carry on. imizi yabo. No, I'm flexing now. Ithi nginqamule Khehle. Yes. Uyabona nje mina ngikhule ekhaya ugogo zala ubaba ubesonte alliance. Very strong. Sikhuliswa nje iSunday school, uyahamba eSunday school. But ngifuna ukukutshela ukuthi ubaba ubehlaba imbuzi ngomgqibelo. Sifakwe iphandla. Ngesonto ekseni umama athi gezani next Sunday school ngizonithola. Mina mayiqala lento sengiqala ukuthomba ngiqala ukuvula amehlo sengiunderstand ukuthi waye ekhaya mina ngedwa. Ngithi sonke ekhaya sizingane yimi ngedwa ngiloku ngihlatshelwa imbuzi. Yes. Ngihlatshelwa imbuzi. Okay, manaka. So ngagijima. Ngagijima. Mina the only churches engazange ngaya kuwe. I think it's St. That's why John's. It's St. John's kube maJericho. Okay. But otherwise zonke lezi ezinye inkonzo ngangibalekela kuzo ngithi ngizama ukuthi lento ingabi yisangoma. Angifuni ukuba yisangoma. Ngifuna ukusebenza ngomoya. Uyakubona? Sonke sinamoya eJericho la. Yes, ngithi ngifuna ngithi ngifuna ukuluma back. esontweni. Ukuluma njangilingco, umluma back. Ukuluma la. Yabo, ngithi ngibalekela ukuthi angifuni ukuya kamuntu ngiyoba isangoma, ngifuna ukusebenza ngomoya, uyabona? Okay. Only to find out You're ukuthi being cheesy lento about this thing. yes. Okay. Wena Wesley Queen. Hayi, Wesley Queen nomuntu. Yabona after umbonise kamdala, ngazi amncane bekayipentshisa before Slay Queen. Yeah. Beyamuhle nje lo okuxakayo. uyabona after matric. Namanje usemuhle ngazikhuluma Mangifike ngathi. varsity. Nami ngimfuna phela. Thursday. Mama. Masifika Thursday. so I'm Thursday evarsity kunalento ukuthi gezwe ama class silungisela iweekend. Yeah, very. Mina bengiprova Thursday. Ngibuye Friday ekseni. Ngigeze ngishone eclassini. Friday mangiphuma ngo2 ifoni igcwele ama message kuyasho ukuthi club band DJ bani club band DJ bani say pick and choose. We are choose. Yeah. Siyahamba so buya Saturday. Saturday ngiyalala 6 o'clock ntambama ngivukile ngiseshawa ziyawushaya. Pick and choose ngiyahamba ngikutshela ukuthi bengizobuya ngo2 ekseni Sunday ngilale 2 hours sifike isithunywa sethi sontweni. Angiyazi iPitori ngiyayifikela sekufuna ngiphume manje ngigibela itaxi ngiqala qalaze la kuzothi yehla la ngehla. Ngithi mangena Man ubeva sithi wena. yes ngithi mangena kuzosontwa kushaye praise and worship lokhu Mike athi siswe jazi elibovu sondela ngaphambili sizocela ukukhulekela abagulayo abanenkinga. Hey yebona lento iyakulandela Khehla, you take it from your mother's womb. Idlozi angeke ulidobhe endleleni uyabona ukuthi after sengithwasile ekhaya umsamo bangakhela bafika bathi lalela thina la kuwe sihlangene
njengoba sihlangene asisafuna ukuhlala kule ndlu le sicela Okay. usakhele indlu yethu indawo yethu uyabona ekhaya mawuza nje ubona ngendumbe eziwu3 ngaphuma ngapha mangiphuma ngapha ngiza ngapha batshela futhi le osakhela yona thina siyithunya siyasonta uzosebenza abantu podcast mfana abantu yeah podcast you can do anything abazofuna even if you amanzi have drugs you Yes. can smoke drugs abantu abazofuna amanzi a pure water just because I will pray for them uzoyithola lento ayifunayo omunye uyamiscarrier for years uyamiscarrier athi uyafika that's why athi umkhulu kubalekile ukuphahla before uzoye emntwini so that uma ufika kimi the moment uvula igate ngiphuma ngikubona funa lento ingitshela ukuthi akezanga ngapha uzongena kule ndlu le uyakubona ngicela ukubamba lapho umkhulu yazi ukuthi ngicela ukusiza abantu abaningi namhlanje abaphila isilungu kakhulu umsamo yini futhi emsamo kuba nani Okay, before akuphendule ugogo ne. Lento ayishoyo ugogo. Before akuphendule. Gogo ungakhohlwa nombuzo wakhe. Into engishoyo wena. naba nguye ngokhohlwa ngangikhohlwa mina nami Okay. ngokhohlwa Into engishoyo mina ukuthi kuyenzeka wena mkhulu uze kimi uthi uzohlola. Nje sisi. Ledlozi lakho lifihle lento oze ngayo, lento ofuna ukuyazi. ngoba likubona to week ngokholeni mhlawumbe Idlozi linomona alifune indaba zalo. Ufana namaphupho akufanele ngibuze noma ngibani ngoba Yes, uzobuza mina kanti mina nginenhliziyo embi ngibone lento ukuthi hayi Wenza iqaqa ziningi la Kwenzele awuthi kabi. ngimgayela u1 2 lento yakhe Yes, izoza ngakimi kwenzele kahle. You understand? So kuze uphahle wenzelele ukuthi ithi ngube kuseni uzongifonela ekseni emkhulu khona endlini ngithi mina ngikhona uthi alright ngisendleleni ngiyeza manje shaya u4 entambama ungafikanga mara ngithole ukuthi bosodlulele kuzwana ledlozi lalile ukuthi uze kimi ngoba mina inhliziyo yabona nawuphahlile like ledlozi liyakhuluma nawe lento ifika njengomcabango omkhulu ukuthi mina angasayi kumathebula angiyekuzwana ngiyabekisa lento ibuyele kutheni mawubuza ukuthi linommoni idlozi lisebenza kanjani Alifuni for the fact indaba ukuthi zalo. selithe ungayi kumathebula ahamba kuzwana selimpopolile uzwane labona ukuthi uyofika kuphambanise wena ungenza manje lo hamba abantu abayithena ucabanga ukuthi idlozi lithi hey yabona ke lapho Lalela. ufuna ukusho-ke one thing you lapho must know ne wena nawuza kimi uzohlola i-answer suke sewuyazi kahle kahle kimi uze kuzoconfirm uzoconfirma You understand? Mara lento nawufika kimi wena lento zizokutshela ukuthi hayi ungayi lapha hamba kubani wena uze ngenkani kimi mina ngizobhula ngibhule ngize ngijuluke bese kusasa uthi wena Mathebula akasebenzi. akasebenzi akaboni ukuthi akaboni lutho kwesinye isikhathi ke mkhulu lento idlozi leyifihla lento idlozi liyakulahla futhi yeah likulahle Too much. ngani uye kuzwane wafika wakutshela into okumele uyenze awangayenza yes laze laveza into yesibili laveze yesithathu laveze Awenzi yesinye lutho wena. weza kamotha waya kamathebula awulungisi nedi usilalela kuphela ukuthi sithina ungalungisi Uhlanganise. bese likwenzani chitha le mali uhamba uloku ubhula ungacedi kuyothi ngale nkathi le mali seyiphelile so ufisa lokulungisa ayisekho le mali and then okunye ila sofika khona namathanga nempangela ngoba siyakutshela awulaleli siyakutshela udwaliswe ile mali angesiqede le le mali mali emkhulu bese ufika namathanga nempangela and then okunye Yabekisa. nobuza indawo ukuthi yini Umsamo. esingakufuni Yeah. lo siyaza umsamo sogcina umsamo yabona into esingayifuni ugcinelanga ngomsamo Yazi yini? manje nosifuna ukubeka lento yokuthi yini Esingayifuni. esingayifuni Okay. Ehhe. ukuthi umuntu ahambe aye kumakhosi ubhoboza umkhulu ubhoboza amcharge 15,000 angalapheki ahamba yemkhulu umathebula amcharge 25,000 or 50,000 angalapheki bese ubuya kimi silima ke sihleli ekhaya esisebenza indaba zomsamo
bese ungitshela ukuthi ngiyeke ubani ngakhipha 15,000 ngiyebani angisanalutho and then base semina sengikulapha ngilapha into eyoqiniso ngoba sowuhambile le nyanga zakho zama ufekugobela bese la kimi awusakhiphi lutho even noba sowusizakele sowungitshela futhi and sinebhadi umuntu uyazazi ukutshela ukuthi yazi kulungile gogo maye ngiyabonga kodwa angabuyi umuntu agcine ngobonga kodwa ikhiphile 15,000 ikhiphile 30,000 esigubhu kubamanyana and then ngimsize ngokuthi ngidukuse umsamo wakhe kuphela asibuye endabeni yomsamo ngizaze ngikhohle umsamo nguwe asiqale lapha nguwe umsamo wena ziphathe kahle Hawu. wena ziphathe kahle yabona when you are spiritually inclined uma sesigezile nje okokuqala idlozi lakho lizokuhola ukuthi kwamele uyephi wena wenzeni usontephi uyangithola uphume kuma missionary church bese uya ku Style. kulama kulama sonto emoya kulama sonto emoya angithi No, not charismatic. Like the Missionary, cultural. Check. missionary Listen to me. Listen to me. cultural churches Listen to me. Bani Okay, listen to me. khona amasonto lawa angafuni The main line. imama thebula khona amasonto angafuni indaba zedlozi khona abantu amasonto angafuni indaba zokuthi wena uyakhuluma labantu abakini bayeza ebusuku bakulalela yangithi kwamanye amasonto uyamikisa kumfundisi ukuthi yazi ngiphupheni and then once wamtshela ukuthi ngiphupha umkhulu athi ngiyenzeni inhlanhla yami izovela no bakutshela ukuthi udevil loyo while wena uphuphe umkhulu wakho okhokho omkhulu wakho athi yazi yemzukulu lungisa la nala lapho base sophila special base sigezile thina yabo nje makhuluma kuba khona izinto engifisa ukuzazi even for myself le expire ngiphupha no an expire but once wangixoxela uzolikhohlwa liphumile kuwo khosi sekukhona umuntu ondlulisele kuye mangilixoxa phinde ngilikhumbule This one. ngathi ngifuna ngilungisele mina noba ngihlaziyele ukuthi cha manje bathi abantu bakini yenza lokhu nalokhu and kwamele ukwenze lokho because there's more coming uzomove forward okay This one. angithi kwamele uwenze lokho uzomove kokunye step by and then yazi khona enye into eyenzakalayo umuntu umgeze namhlanje ebusuku abakuba bamlethela ilotho bese afonela wena yazi emkhulu banginika inamba esoka ngeke sisaphuma lezo inamba lezo abakini abakulethela lokho hayi ukuthi abakithi iba nemfihlo mama mase sengugezile mina ngigezela dlozi akhona amaphupho ekumele abe ngowakho once wakhupha le inamba lezo baze Betway yani gijima uyodlana once watshela mina angeke sisaphuma lezo bogogo ngiyayicela ziletheni mina ngeke ngibatshele manje wayekhuluma necamera asibuyeleke lapha once abakini bakutshela ukuthi gijima manje entabeni uzothola isinaw itshe elikaso silapho thina manje gijima yakhona noba ngabe u1 ebusuku akekho umuntu ozokulimaza akho gijima uyakhona kulelo lotshelelo mabangibize mahamba ngoba ngihlale ephunzile uyofika uyahamba and uzofika uyabona labo nto eyibhoko lebathi ikhona nedi mangabe wena uzoya wedwa ungameme mina bese niyamema ethi manje banginika imali eyibhoko iyachifta ngeke usayithola vele Alright. once ngageza nje nami ngaphupha isikhwama bathe ungasho ngaxoxi once banemfihlo awuthula kushare waphupha okwakini izinto zakini isecret yakini awumele uxoxele omunye umuntu gijima uye khona uyokwenza lento abayishoyo uphume kimi ezumelaphi mina ngiqada abanye abantu ngiphumile kuwe siyanicela niphume kithi wazi waphupha lento abayishoyo abakini ngakuhlanganisa labantu bakini phuma kimi wenze into abayishoyo uzophumelela abakini bazothola umsebenzi ngenxa yakho uyi1 ngaphupha nje bengibonisa umntana wakho nje ngiqonde yena nje qonda yena umntwana Nkosi yami kuthalo Nkosi yami njengezangoba ngihamba nomfundisi alokhu uvonalo mhlawumbe uthi Thokozani la endabeni yomsamo ngicela ukuyicacisa
umsamo uphila kuwe Ubuye before mfundisi. uyowenza erondweni noma uyowenza ekamerweni thizeni ube nekhona lakho ozolibiza ngomsamo. Umsamo uphila kuwo. Angithi lento ispiritual iwumoya. Uma ubelethwa angeke sonke size sithwase. Kodwa akekho umuntu ongenadlozi. Sekukuwe ukuthi are you connected nedlozi lakho or not? Wi-Fi yakho Yes. uyibhadalile And then ngesimanje. imsamo yabantu ayifani. Uyabona? Yes. Imsamo ayifani ngalokuthi kunemsamo eclean, kunemsamo engcolile. Uyabona? And lemsamo esithi ingcolile ayingcoliswanga nguwe. There was a generation before you engazange yenze kahle. Yeah, man. So uma labantu bezokhuluma kuwe, it is up to you to fix lezinto lezi ezimbi ezenzeka kuze umsamo ukhanye. Kunabantu abathwasayo khehla. And there's Lo only one muntu person lo okhethwayo othandwa umsamo. akathwasela ukuthi uzoba isangoma njengami asebenza abantu. No. Uthwasela ukuthi la ekhaya akuvuleki imishado. La ekhaya abantu abasebenzi. La ekhaya bangathola abantwana babathola abantwana. La ekhaya makunesidabo eshaya umfazi akuphele. Singafusteli Amaphutha ukuthwasa- enziwa ukulapha okhokho sonke. ekumele alungiswe nguwe. Uyabona? Bese kuba nalokuthwasa kokuthi uthwasela ukuthi wena mina njengami mina owami umsebenzi ngawazi njoba ngisho kwakumele ngithwase ngisendawonye. Kodwa ngoba nganginomzalo onendaba. So ngithi umkhona zibezoba yini? Uyakubona. Debate team yayizoba yini nje Nkosi yami. sengithwasile. Awu. Uyabona. So umsamo khehla kubalekile lokuthi mawuzophuma uye emntwini cale ubike la ekhaya ukuthi bogogo nabomkhulu nina boshamase nabo zibanibani. Ngiyaphuma kusasa ngilayelwe kaNkosi ngicela ukuthi kaNkosi mangifika ningikhansele. Same allows with us. Mina njengami zokhuluma ngami. Mina umuntu mayezoza kimi ngiyambona ephusheni. Ngiyatshelwa ukuthi kuzofika indoda enje uzofika agqoka isikibhe esibomvu nejini. Uzofuna u1 2 3. Imithi ozoyisebenzisa yile nale nale. Amen, Uyabona? mkhulu, Mina Nkosi yami. ngiphumanga nesikhwama Talk to me, kaGobela. talk to my ancestor. Angiphumanga nesikhwama kaGobela. Mina ngaphuma ngiphethe umntuntu. Ubunyanga bami ngibithole ekhaya. Umntuntu ilento oyiphathayo uma uphuma ephehlweni. Kuya ngokuthi uthwase kuyiphi impande. Njengoba usizwa sithi makhosi thokoza impande ezingafani. Uyabona? Ukusifihlela. Ngoba imfihlo nako. Okay, umntuntu usuke uthwase umnguni nomndawo. Ukhehla uyawazi kumndawo ngoba yena uvela kaSushangane. Nguye ongakachaze kabanzi ngomndawo. So sokuchaza So mina okwami kuhlangene. Uyakubona? Kungumnguni Umndawo makwerekwere ngapha. la kimi kuhlangene osohlangane nomnguni, uyabona? Bese kuba izithunywa, kube izinzuza. Uma nje ufika, kuyenzeka mawufika ngithi ngiyakuhlolela kuthiwe awumniki lutho. Mthatha umix emanzini ufika umphahlele. Akathenga izibane ezunguthi aphathe imali engumnikelo engaka. Ufike lapho ukhanyisa izibane ungene wena onikwe lamandla. Ufika usho mina ngubhoboza sengikhona nabasemanzini ngiyaphaphatha kuyinzuza yami uzibathi. Uyakubona ubongelele ngihamba nomntwana kaDlamini uzocela ngicela ukuthi konke azokhuluma kwenzeke. Uyabona? Bese ngiyaphuma. Sengiyakubukela indawo eright for wena. Uthi hayi wena awuzukungena emanzini kangaka. Uzongena la ngoba ku safe la. Uzongena ngikulayela ukuthi lana ke mkhulu uzokhuluma u1 no2 no3 masuqedile uphonsele imali masuphuma. Phela isikhathi sengizwa ngawe uyafona thokoza khehla. Hayi le promotion ngiyitholile. Uyabona? Asebenzisanga mithi. Idlozi lakho lifune ini? Amanzi. Lifune ispirit sasemanzini. So umsamo nguwe. Uma wena ungekho connected nabantu bakini. Remember mina ngeke ngikusize. Mina njengami I always tell my client angisebenzi ngawo. Ngifuna lo muntu ongale angitshela ukuthi kuze wena usizakale kufuneka ini. Uyabona? If ufika uthi awuphuphi funa mangikunika impande avuleke lamaphupho kube nguye ongitshelayo ukuthi manje njengoba umthathile umntana nami wamenzela u1 2 3 into engiyifunayo kuwe yile nale ngeke ngaba nomuntu ochithekelwa umuzi
ngamnika izinto wageza ashaya nesichitho emakhwapheni wageza wathi mayegeza wabe wathi yegogo ngiphuphe unginika into ebovu kodwa ngase ngizwa lo gogo bengihamba naye athi thatha nawu umngani wathi thatha nawu umngani ngendlela uyakubona ledlozi lakhe seliyangitshela ukuthi lo mendo ulalivele limnikile usikhosana ngowakhe ukuze lo muzi wakhe akasebenzise umngani ungathakwa nalutho lo muntu lo ukhethwe ngamadlozi akhabo umfana nawakhaya kubo avumelana amganisile lapha yana neduma khwapheni ufike angiclever ngingene phakathi komakhozi ukuthi manje ogobela abaningi into bayikha phezulu iqinisa and noma angithi siyaxoxelana ukuthi yazi kuzo uma umtshela umakhosi ukuthi no ngathi uyikhe phezulu makhosi awiqale emsukweni wakhona ukuthi isuka kanjani bese umakhosi ayakulwisa hayi ucabanga ukuthi no makhosi isuse emsukweni wakhona ukuthi le ndaba lana isukaphi kahle kahle yalo mntwana lo mntwana uvukwa idlozi esikoleni ngoba kwenze njani mhlawumbe lo mntwana akuthi ukuthwasa mhlawumbe lo mntwana lona idlozi lakubo liyashaya manje ukuthi anakwanga akangene ekhaya lisesigangeni hayi ukuthi kuba nakuthi umntwana angene ekhaya abhodle and then bese umshayela igubhu no you don't do that uyamngenisa ubingelela lo muntu ophezulu lo mntwana umbuzo ukuthi ungubani wazi wangalisha igama uphinde ubuyele ukuthi yisho ukuthi ungubani angikhuluma abantu abangabazi mina lamsamo wami uba yiboss yasemsamo wakho owakindo msamo kwamele ube yiboss ungubani wakabani ufunani mhlawumbe umuntu ufuna asho umkhulu ukuthi yazi nangiseyigangeni angikase ngalanda la ekhaya la kami mina basindisiwe and then akase bangilanda mina la ngafela khona ngicela nongilanda ningifake ekhaya and then uma mina sengishaya igubhu kulomntwana sengithi ithwasa iyonakele yonke lento lomntwana cause lo mkhulu useyigangeni ngimthwasisa ini umkhulu oseyigangeni ongeke ekhaya once walalela lo mntwana ofikile la that's why ekoleni sekunabantu abathwasayo kakhulu we don't angithi manje vele sesishintshile sesenza ngathi sesindisiwe kakhulu angifuni kuphela osindisiwe vele kodwa kwamele lo mntwana bakabhonga kwamele umlaleli ukuthi uthini bakangena la umlaleli sise ungashayi igubhu yakela igubhu zakho gobela uyibeke lapha ya ulalela lo mntwana ukuthi uthini uzwe bese ubiza abazali uma bafika nomzali uyababiza abazali ukuthi ngicela nilelele ngane ukuthi ithini ngoba kwesinye isikhathi kuba khona ukuthi mhlawumbe uyaqola yabona wazi washisa impepho uma sebafikile abazali liyavuka futhi lekhehla loba logogo asho logogo ukuthi yazi mina nguphi ini ngiyenzani and mhlawumbe ngiyasebenza kuphi ngathetshulwa kuphi ngicela ukuthi ngibuyiswe ekhaya ningibuyise ngalendlela le and nangumuntu ongangisiza esengimbonile ngizula la egangeni ngicela ukuthi nomuntu lona nimsebenzisa azongisiza ngibuye ekhaya hayi ukuthi wonke umuntu obhongayo bakafika ekhaya seyithwasa kwamele sikuqonde lokho singabogobela ukuthi asingathwasisi umuntu ongafanele athwasa okunye khehla lami nje ngingangena emlonyeni ngicabanga ukuthi uma singabuyisa iqiniso ebunyangeni nasebungomeni bazosithemba abantu ukuze abantu bakhona ukusithemba because uyabo manje uma kuzochamuka umuntu ongazange athwase onemlingo bayamfavor umphakathi uyamfavor lo muntu hey ubani uyasebenza kanti lo muntu akasebenzi ngendlozi usebenza ngemlingo uyakubona uma uzongena kimi unezilwane ngikwazi ukuyibuza ukuthi ningobani nifunani zikhipha igama ukuthi thina silandwe ngusibusiso empangeni wathi asizongena kuhlengiwe senze u1 2 3 uhlulwa yini ukuthi lo mntwana mayebhonga uyambo lo mntwana mncane akumele ngabe yathwasa kumele ngabe useklasini buza phela ukuthi wena obhongisa lo mntwana ungubani uzokwenzani ufunani isikhalo sakho siyini akumele ngabe abantwana bayathwasa umuntu othwasayo umuntu ona 18 21 kuyaphezulu ukukona yakuthanda yazi okunye senzani yabona la emgaqweni siyachela ukuthi kuza abantu kuza amathwasa once wenqa and le ingane ziyahamba once wenqa lengane izongena yaqala yahayi izingane seyinezo kodwa la ekhaya ngaze nabona ayikho lento leyo nawo umfundisi unombuzo lapha
how did you Awusondela ngapha mfundisi, sondela kancane uzoze emakheni. Sondela ku-mic. Sondela ku-mic. awuvela ikhampera uhlala la Sondela la imalala. I-mic la mkhulu. uhlukanisa kanjani umuntu Angavela maye ekamereni. yeah ngene minyane uhlukanisa kanjani Yebo case. lo ubiziwe lo akabizwa how do you Kuphi ubizwe kuphi? Ebugomeni. yes Okay, uhlukanisa mkhulu. kanjani Umuntu mangabe angena ephehlweni noma ngabe uyabona ukuthi ngathi kukhona awuvele umfake ubovu umfaka ama-resket wenze konke uyahlala inyanga yonke uloko umgeza mhlambe khona izilwane ezikhona ezakudala kuyo uyahlala nje inyanga yonke lokumgeza umlapha umphalazisa ukhipha yonke lento umkhuculula khosi umuntu bakaqala athwasa kwamele abe clean uyamkhuculula mangabe lento isabhonga after so menze yonke le process yasebunyangeni ukuthi kwamele ngihlole kahle ukuthi lo mntwana kahle uyathwasa yini likhona indedlozi ngoba impela ukhona izilwane ezathunyelwa umunye umuntu alaye umndeni okwenzakalana uyangithola uyahlunga umuntu ekuthwaseni ubize abangani nabantu abadala obaphakathi nje lamkhono ukubuze kubuthi ake ningibhekele nani ukuthi kwenzakalani kule ngane kahle kahle kufanele ithwaso okwamele yenze njani Yazi kule concept nakugobela wakho uyahamba mina nje ugobela wami once waguqa kuyi sazombingelela uyakutshela uthokoza lo umakhosi lo ubani lo cha lona esithuni angakakhulumi lutho ugobela wami uyakutshela ugobela wami akasathwasake ake sakwenza lutho kodwa once waguqa nje uyakutshela ukuthi kwamele ubingelele uthi thokoza la gogo Manake zwala. Mongeze ngiyazi ukuthi une follow up question ngiyazi. thula wena kuza abantu asizwe. Manini wo lasiyilungise. Woza makhosi Manini bomakhosi manini yithi interview awu hayi nina interview Alright. ngoba kanti manje sithathe umsebenzi wenu. Azize. Ngishiyo ngathi bathini manje. Ayiphelele. In the interest of time. Before, Yeah, in the interest of time, please. Ngicela nje ukungena in the interest of time. I-question yami icishe yabaleka but ithi yami question. Njengoba lo nyaka usuqale ngandlela esuqale ngayo. Ngethemba sibonile sonke ukuthi uqala unyaka usuqala kanje most of the time. Kuba khona igazi elichithekayo kuba nje khona into eningi. Nibaluleke kangakanani emphakathini? Sikuphi isidingo ukuthi nibe khona? Engifisa nje ukwazi mina. Hayi ngoba ngithi anibaluleke. Ngifuna ukuthi nazise abantu ukuthi ukubaluleka kwenu kuhamba kufikiphi. Okay, to answer you ngicela ukuqala makhosi to answer you angithi siphiwe ngendlela ezihlukene and then kuba khona ukuthi wenze i-connection nabanye bomakhosi angithi thothi mina angeke ngize ngivezelwe ukuthi emkhondo kuzokwenzeka lokhu nalokhu angifuni ukukhipha amagama abantu abangivezelayo mina I'm very friend kumamakhosi abaningi bayangitshela ibonakaliso zabo and then bayazi ukuthi emkhondo kuzokwenzeka ngizochitheka igazi kuphi kanjani ngalesikhathi esithile but kwesinye isikhathi asikhoni Ukugwema. no ukugwema yabona isibonelo savela uzokhona ukusigwema but awukhona uku-expressa izinto because sekunalo ukuthi izangoma zifake izangoma ziyaqolana yabona senalo ukuthi mhlambe uthi mhlambe makhosi asikhuleke mhlambe siyindlanzana sikhulekele lena uyabona bani omakhosi la emkhondo abaneqiniso angifuni uqamba amanga baningi bomakhosi emkhondo abaneqiniso ngazi ngisho indumbeni zabo ukuthi lo makhosi lo uneqiniso and uyayibona into khona umakhosi obona angithi sihlukene ozobona izinto zala emkhondo khona umakhosi ozobona izinto zeAfrika yonke uphiwe angithi njoba sihlukene umakhosi
uthokoza. uMakhosi umuntu obona everything eyenzakalayo kuleyo session leyo. Khona uMakhosi obona ukuthi eAfrica kuzochitheka igazi. EAfrica uhlapho ubani uzoboshwa, president ibani uzoboshwa. Fika umkhonazi la. But ukuthi inkinga ukuthi abadumile like ezininyanga, and then ibonaniso zabo angeke zize zidume ngaleyo ndlela ukuthi washo uMakhosi bani, or abanawo lo kwama YouTube channel ukuthi washo uMakhosi bani, ukuthi uMakhosi you lay down ngendlela exakile. uMakhosi futhi ulapha ebukhosini noma ulapha kini. Bangabe nje ngokwaZwane uzolapha kini kakhulu, uzolapha lesibongo esinamathele kini, or uzolayela ukuthi uzolapha inkosi yakwabani wena. And then awaziwa umphakathi wonke ukuthi uMakhosi ulapha laphaya. But indaba ze-Africa yonke uyazi ukuthi kwamele kwenze nedi ukuthi oMakhosi abadumile ngaleyo ndlela leyo ukuthi kwenzakalani abakhona uku-expressa amaphupha abo, cause bayaphupha. Angazi umunye nambone ukuthi ku-Facebook washo ukuthi eMkhondo sazochitheka igazi. Vele kwachitheka igazi after that. Kodwa ukuthi uMakhosi onganakekile, uMakhosi vele oleya down, uMakhosi loyo ukuthi wathwasa ngephutha, kodwa uMakhosi akathwasi Ngephutha? To add on that wena mkhulu, I think You are noted. Isizwe angeke size siphile abantu abaspiritual bangekho, because ngisho emandulo nisho ungabuka noma ngabe isiphi isizwe asikaze saphila without spirituality. Uyabona, uya kuma-Hindu, kuma-Asians, ngokuhlukana kwethu, there's always been a spiritual world among us, and angeke sikhona ukuphila ngaphandle kwe-spirituality. Thina into esiphiwe yona ngisemhlabeni, kodwa i-advantage yami ukuthi ngisemhlabeni ngiphinde ngikwazi ukuphila ezweni likamoya. Into esenza ukuthi-ke sihluke, njengoba ake wachaza uMakhosi ukuthi asifani. Mina njengami ngumuntu ohlolayo, but angikhona ukuconsulta online, yingoba abantu bami abekho that advanced, uyabona. Kodwa should something izovela ngiyayibona, but ngokuthi angiphiwanga lokuthi ngibe lesangoma esiku-social media esizokhuluma ngama-prophecy ukuthi manje ngibona ukuthi, remember futhi uma ngikhonjiswa into ngiyatshelwa ukuthi lento le ukuze igwemeke funa wena uzile ukudla mhlambe izinsuku ezingaka noma uphume ihlane Nkosi yami sengafa ukuyilungisa. Idatha liya expire. Ngifaka idatha, ungavumi uWhatsApp, ungavumi angene nje ama message ngiwezwe kodwa ungaphenduli ize expire izayo. I've got 5 questions after this, very short. And I need straight answers because of time. In and out. Noted. Yes. No, I'm just making sure because I know the conversation is flowing. Sizawugcina shayi ama-episode alo baba lo shabo 2 to 3 hours. This is very important. Yes. We've seen. Bafundisi, they go out, they pray. Emgaqweni, what not. Kuneyingozi la, what not. Tina, How are you Tina. part of it? Because Okay. Part part of it khetha njengoba ngisho ngithi mina uma isibonakalo sizovela kuyenzeka ukuthi lesibonakalo sinikwe mina, angeke ngikwazi ukumema umkhulu. I-task yami ukuthi uzozila ukudla insuku ezingaka noma uzila impilo yasemhlabeni uphume uyokhuleka entabeni insuku ezingaka noma uzohamba emanzini insuku ezingaka. Okay.
uyakubona bese iba khona le enye yokuthi funa umeme That's why abanye abafana nawe nihambe niyokwenza lento ngendlela enje ukuze lesimo sizophebezeka Kukhona indlela esenza ngayo thina omakhosi ne and then uma sizohlanga abafundisi siba nokuthi bazoba nokukhwaya uyangithola bazoba nokukhwaya cause mangabe ususa umuntu emgaqweni ummikisa kwenye indawo awumaza ngithi mabe uzommikisa entabeni like sithi asimikisa entabeni lo umuntu loyo angithi simikisa entabeni khona indlela efuneka senze ngayo as umakhosi mhlambe sihlaba imbuzi noba sihlaba ini abafundisi ngeke baze bakwamukele lokho thina besingacela ukuthi bazwele indlela yethu sodwa ukuthi labantu labo basuke la emgaqweni bayohlala kule ntaba leya I'm going to have to cut ayenzeki lento ngokuphahla uphahla akusilutho kwamele sibasuse labantu ngesilwane esithile thina sikholelwa okuchithekeni angithi into esikholelwa kuyo thina ukuthi kwamele kuchitheke igazi kuze umsebenzi ubonakala ukuthi uwenzakalile kwamele nesilwane sithi mangabe imbuzi mangabe inkukhu kwamele khona into efuneka iyenze la angithi khomba ukuthi labantu they agree kulento abafundisi ukuthi bazofika keep quiet. Yeah. All right, 5 questions. Wait. Keep quiet. One. No. Okay, follow up. Okay. Straight to the point. Kulento kokayishoyo. Makathi makunomsebenzi yabasusa bayaphi is it abantu abanengi for imbuzo eyi-1 or umuntu oyi-1 for imbuzo eyi-1 abantu abanengi for imbuzo eyi-1 angithi uyaxolisa edlozini for abantu abanengi uxolisa izono zabo kubalwa lokuya ukuthi bangabe uledlozini mabe umakhosi unabantu abaningi unebutho kahle but uxolisa ngembuzo eyi-1 uxosele zonke lezo nto bazenza angithi ibutho libulala abantu uxosela bonke labantu abababulala kubalwa uboya noboya ukuthi ixosele umndeni ukuthi labantu abakini babulala abantu and lezono seziwela kuwe sengathona ungumbulali sengathona ngumthakathi la emhlabeni Very mouthful, Makhosi. All right, 5 questions. 5 questions. Fact or myth? Izangoma belaphi nidakwa vele? no Facts. no idlozi liphuza 1 glass Nina bese libhodle and then mase soyiphuzela wena sengokwakho idlozi liphuza 1 glass libhodle lisibho umakhosi secedeni Okay, follow up. Fact or myth? Vele abantu abadala bathanda le yabi angifuni uyibiza ngegama ngoba hayi bakithi abasponsorisi nabantu sandile. No, khehla bayahluka. Uyabona nje kuya ngomuntu ukuthi ungenwe abantu abanjani. Mina njengoba bese ngishilo ukuthi ngingeneyo insizwa. Uyabona leya oyikhombayo uma nje ngishaye A1 it's enough. Ikakhulu bakholwa igologo ivodka cognac uyabona tholakala lapho nje tholakala lapho I am not questions. abafani. I want to abafani phela kusesenomuntu edlozini idlozi lingene kumuntu alikangene etsheni mina ngingelwa amadlozi Sakile nama question angaki so far. I only asked one. Okay, manene phela mphenduleni fast pen. semphendulile Wala mina ulene amadlozi angakhuluma khona. All right. Second question. yes Lelo kunjani abantu abaningi baye bathi ngoba sesinezangoma eziningi baye bathi abantu bahlulwe ilesifo lesi hayi score bahlulwe iHIV baye ukudla amaphilisi and then they decided to go. Is it a myth or is it a myth or a fact? it's a myth mkhulu idlozi kokuqala njengoba ngisho ngithi uma idlozi likungenile angeke lize idlozi likungene ungibusi ubuye ephehlweni ube ngibusi funa siubone umehluko ukuthi wena ungeniwe kodwa mawulidobhe estradini vele uzothwasa uphinde ubuyele ube ngimorisi sikubona uphila impilo ebekade iphilwa ngimorisi okay okwamanje sina sifundile onke amakhosi labafundile Yes. and then siyahlangana ne Department of Health angithi every uma ithwafa lingenile
uyakhona ukuhamba umbuzo ukuthi udla maphi amaphilisi kwenzakalani asihambe siyo-check sine-relationship enkulu kakhulu thina na-Department of Health Thank you. and asivazi even namagama. Question 3. Question number 3. Kusho, what was the question? Kuyenzeka lesipho lesi sibese siyakulahlekela futhi or when you decide ukuthi now I'm done with this. I'll make reference to Skoteni. No, I'll make reference to Skoteni. Skoteni was or still is. Was what I know. Mina sengiyaphuma. I'm being Christian. Njoba bengichazile ecaleni ukuthi idlozi uzalwa nalo. Kodwa makwenzekile waliqosha estradini noma wajampa lemimoya ukhehla bekakhuluma ngakuthi iyathelwa ile nyanga ezilambile ezifuna ukuba ngogobela. Funa ukwamkela into yiyo. Mawumela phumela. Mabe uzothwasisa uzothwasisa. Question number 4. Actually 5 ma. Question 4. Why there are so many no offense. Yeah, why there are so many? That's a homophobic question, I can tell. Okay, let me withdraw my No, question. don't withdraw it. Ibeke. No. Abaningi bayafuna ukuyazi. Ibeke. Uyafuna ukwazi. Yes. No, ibeke. I'll withdraw it. On his behalf, wait. Let me ask you. Umbuzo uthi kubangwa yini ukuthi egcineni le ndlela ehanjwa abantu abalapha bendabuko makuzwa kabesilisa kuba yilaba abathambile. Mthambile mina. Awukabe. Okay. Bana ngicela uyilungise. Akaqede ke. Okay. Angeke ngithi abathambile. That's leyo I don't want to be politically correct. I'm in Africa. If you are a man, you're supposed to marry a woman. Yes. So, Maguti, the Western says I'm homophobic for saying, Utabani. Yeah, utabani. Kuba into ebukeka, yabo. And at the same time, kuba nzima, because as Africa, we still haven't been educated enough to understand gayism, ubake. Mina ngiyalahleka ubuzo uthini kahle kahle. Uthi kubangwa yini ukuthi kakhulu kaningi abayezangoma kuba yitaba. Okay mkhulu. Uma futhi ngicela ukuqedelela ngigcizelela. Okay. Mawukuthi umuntu wesifazane kuba lesbian. Mani. Mawukuthi umuntu wesifazane bavamise kuba ama lesbians. Uma kuthi asi lesbian kodwa lese ugobela ugcina lena mathwasa umuntu wesifazane umuntu wesifazane. I know that for a fact ngiyamazi ugobela wakwenza lo. Kubangwa yini ukuthi yes nani niyakwazi futhi. Bogobela bagcine batholakala embhedeni nabantu besifazane kumuntu wesifazane kahle hle. Phinde futhi nanga kube amadoda endodeni emfazini kubangwa yini le confusion bese nivika ngani egcineni ngifuna niphendule ngeniphile. Okay man. Asiviki ke. Let me cut it short. Ngizobuyela la ukhehla aqale khona. Uma umuntu angena empandeni kumele agezwe kuhlungwe lobubi nobuhle. Umuntu ongahlukanga yes. Umuntu ongazange ahlungwa kwasecaleni uzokwenza ubunyala ebunyangeni noma ebungomeni. Mina njengami ngingenwe makhehla ngiyakwazi ukubona umuntu wesifazane ngithi oh intombi ime kahle kodwa ngicabanga ukuthi sengampotoza no. Ngiplan yogurt nje ngifuna indoda enamasende Plan yogurt. Hayi ukuthi ngoba sengenwe emakhehla sengizofuna umuntu wesifazane manje no kusuke konakele from ecaleni indlela athwasiswe ngayo. Uyabona ma ongelwe abogogo njengomakhosi uMathebula kungamane athande abafazi kakhulu angithi abogogo bathanda bayifebe so uyabona bathande abafazi kakhulu uthi noma ngwele hayi amanye amadoda yes abe nentombi eyiningi noma abe isoka noma abe uyilogogo ohamba abe namadoda aningi nga4 nga3 ngesikhathi esisodwa
yabo Ujameni kodwa manje ilahleka lapha eqaleni ukuthi Egezweni. akazange agezwa yahlungwa le mimoya yahlaliswa Yahlungwa ngendlela imoya. uyakubona Last question. Do traditional healers sustain relationships, marriages, and all of that? mina njengami personally ngaphuma ekuthwaseni I decided ukuhlala unyaka ukulalela lento engibuya nayo since ngiuQueen B manje angizazi ukuthi ngiyini sengisangoma ngahlala ngihlalileke unyaka wami we7 lo I recently So started ijike dating. manje. I recently started After 7 dating. years? Yeah, Yes. Sengingababa omncane mina. Seyitshitshi No, we Mara, just it's serious, just that's the thing, dating. ibuzani uma It's ngancane serious. leyo We just dating. okay. Abantu bakho bayakujwayeza ukuhlala and that saying abakubulali imizwa yami beyisebenza right bekuba khona isikhathi la ngizwa khona ukuthi esinamuhla ngathi ngingaba nomuntu nje osesh baby awuthi ngithi yabo ngiphinde ngithi akekho vele iyathula uyabona you can survive mangumntwana wedlozi imizwa yakho iyacontroleka iyacontroleka futhi uma efika lo muntu kuyena because remember ngithe we are spiritual beings yet siphila emhlabeni wenyama not saying ukuthi kule minyaka engihleli bengishelwa ngithi mangithi ngifuna ukuthatheka aqhamuka umkhulu athi wo mina zangushela la u1 2 3 4 uzogacela uyabo bese ngiyaduba ngiyahlala because enye into siya found out athini noma ungafika nolimo lusmooth kanjani ube uarcarry ube icommodores ngikulalele kuvika inyama Into but engithandayo. ebusuku mkhulu umoya uyavuka ungitshela ukuthi usakhile u1 2 3 njengoba bethi ufuna wena nangu uhlopsile nangu umbali nangu snake Wamusho kahle, uzosimbolisa